Yali bingelela abathandekayo lonke ngegama lenkosi kusifundo esitsha saleli kota. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo Nxusa ke labe ngilawo bana lawo baziveze ngokuqhakathekileyo. Salibonani bathandekayo, unyaka omutsha ngomusa wenkosi sihlangana njalo esifundweni esisungula umnyaka okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani bandla lekaNkulunkulu lathi sonke umhlaba wonke. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asigcine ukufikela naleli thuba. Asiphathisekeni ngesifundo esingena kiso sisilungiselele inkosi ezamasinyane okhulumayo uMrs Esimhlanga. Salibonani isihlobo sikaNkulunkulu, sihlangana kusifundo sethu salona leli viki. Sibonga uNkulunkulu obesigcinile eminyakeni onalo, sisamukelana kukota entsha yona leyi esesingene kiyo. Mina engikhulumayo ngu-Elder uAmos Maforo, siza kuba lethuba lomthandazo. Babo sezulwini, siyabonga ithuba osinikeze lona leli ukubana sifunde studyche ngokwelizwi lakho. Sicela ukubana sivule ama-pamphlet ethu, sivule amabhayibhili bese sisizwa olakho ngathi ngebhuku likaHebrew. Sisize kulona leli hlelo. Ngithandaza ukuthi ukholwe egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Ngithemba bathandekayo sabusiseka kakhulu ngencwadi kaDeuteronomy. Incwadi yamaqiniso alesisikhathi. Kunjani? Siyamukelana njalo futhi sesiqala ibhuku elitsha ugwalo olutsha, ugwalo lamaHebheru. Omunye uyaxoxa Maforo uthi yena ijaha leli kwakusechechi liyagijigijima lenza umsebenzi walo labe likhangwa ngumfanekiso wentombazana. Umcombi wacomba lo muntu ekhangele something amehlo akhe angasuki kulomfanekiso. La nxa wayesesukile lapha kukhanya lo mfanekiso wahlala lokho sengqondweni zakhe uthi kanti laphana kuhamba njani. Finally wayahlangana ke lo mcombi walomfanekiso. Wasemtshela hayi ngamcomba lo muntu such that okhangeleyo akhange ngamehlo alomntwana. Njalo futhi umcombi lo muntu wayekhangele umfanekiso kaKristu. Nxa singena ke kule incwadi yamaHebheru bathandekayo. Incwadi yamaHebheru yonke isilethela uJesu Kristu ngokwakhe, ngokuphela kwakhe. Ngeke ngakhangela lapha isivezela uJesu Kristu njengombusi omhlaba wonke. uKristu esesihlalweni esandleni sokudla sikayise sikaNkulunkulu. Izingilosi zithokoza ngaye, zimkhonza, zisenza konke kuye. Njalo futhi simbona elelungelo lokubusa ngenxa yokufa kwakhe. Futhi elelungelo ubana achithe isitha esinguSathane. Kunengeza ukuthi sekufunde encwadini kabani yamaHebheru. Ake usifundele indlela yokufunda kwekhanda kusifundo salamhlanje. By the way, incwadi le yamaHebheru sidinga bona sizwisise ukuthi ithini ezimpilweni zethu ngesikhathi sokugcina njalo. Ngesikhathi sokugcina ke isihloko salamhlanje sithi sona incwadi yamaHebheru kumbe incwadi eya kumaHebheru nathi esiphila lesi sikhathi. Ithini njena yokufunda kwekhanda? Ithi lapha sifunda kumaHebheru ngo-10 ivesi ngo-36. Ithi ngoba kumele libe lokubekezela ukuze ukuthi seliyenzile intando kaNkulunkulu lamukele isithembiso. Amen. Siyabonga. Ithi yona ngoba liswele kwenze njani? Ukubekezela ukuze kuthi seliyenzile intando kaNkulunkulu lemukele ini isithembiso. Bathandeka kulezi insuku zokugcina sifundani ngale incwadi yamaHebheru. uPaul uthi ilizwi lokwenzani, ilizwi elinjani lencwadi le yamaHebheru. Maforo kuyini ongasitshela khona ngencwadi yamaHebheru? Ngiyabonga mfundisi Mlilo. Isihlobo esithandekayo, incwadi le iyathathekisa incwadi yamaHebheru. Ilotshelwa ibandla elalimazi uNkulunkulu amaHebheru.
lapho kwakusuka khona uPaul siyamthola alobele abaseFeso abaseFilipi amabandla atshiyeneyo kodwa lapha ulobela abakibo ababe lenkambo yokukholwa ku-Old Testament yonke imfanekiso yayifakiwe esanctuary lakho konke babeyazi engakutsho ukuthi incwadi le ifana lomuntu olobela ibandla lakhathesi ibandla lensali elazi amaqiniso wonke elazi lokwenzakalayo lokuthi uJesu khathesi wenzani endaweni engcwele yikho uzakuzwa amazwi asetshenziswa nguPaul ngamazwi akhulunywa umuntu olesibindi ekhuza njengomuntu owazi ukuthi hayi nabe likhangelela ukuthi ngabe lazi lokho libe ngabantu ngabe selisidla lesitshwala hathi ukuthi ngabe lisebenzisa uchago so incwadi leyi iya kumaHebheru lakithi liqiniso futhi lalesi sikhathi mina lawe kunengi esimele sikuzwe kuyona le incwadi Mfundisi Dube iyini le ncwadi incwadi leyi ikhangela nje yonke ngibona prophet kulani la intshumayelo nxa uyikhangela incwadi leyi izoxwayisa izokhuthaza izoqinisa abakholwayo abaphakathi kobunzima thile uyakhuluma lapho uEldo ukuthi uPaul obhalayo uyingxenye yamaHebheru uyazwisisa ukuthi inkambo yabantu bakibo injani yikho oloba ethe incwadi kumaHebheru lakithi abaphila khathesi ngoba uNkulunkulu phela usebenzise incwadi zeBhayibheli njengeluthumo lwakhe lokukhuluma labantu bakhe bandla so incwadi eyintshumayelo nxa sayasilalela intshumayelo umtshumayela lakathi sinxa sibala incwadi kusiyaphela ikota kasizweni umlilo okhuluma lathi ngoba izokhuluma siyabonga nyawuzwa umfundisi uthena lakithi kubana isincedise ubone ngani sikhuthaza kokuphi incwadi yamaHebheru Siyabonga mfundisi nxa isithi ebandleni lemaHebheru lakithi utsho ukuthi inkambo abangena kiyo ifanana lenkambo ibandle liphakathi kwayo ngensuku zokucina kathesi ngakho izixwayiso lezi kumbe intshumayelo letha lesi sixwayiso ibuya kithi ixwayisa futhi isikhuthaza ukuthi lokho kuvele kumaHebrews okuzinhlupho lenkathazo lakho konke ede sokusenza amadolo abenzima yikho okusikhathazayo lathi amadolo ethu afika ukuba nzima ekukholweni ngakho lincwadi ibanhle ukuthi sikhuthaze ukuthi siqhubeke ngohambo size siyefika emaphethelweni siyabonga akuhle sifundele amaHebrew 2 ivesi ka3 leka4 ithi lapha uHebrews 2 verse 3 lo 4 thina sizaphepha njani uba sidelela usindiso olungaka olwaqala ukukhulunywa yinkosi lwaqiniswa kithi ilabo abayizwayo uNkulunkulu efakaza kanye labo ngezibonakaliso langezimangaliso lemisebenzi yamandla eyizinhlobonhlobo lokwabelwa kukaMoya oNgcwele njengokwentando yakhe thina sakuphepha njani uma senjani sidelela uma sidelela angeke ngizwe kuDube la sithe incwadi yamaHebheru intshumayelo egcweleyo kungaziphi indlela singaqalela khona ukuyizwisisa labantu babe phakathi komumo onjani abantu bamaHebheru okuthana lingaphepha njani ngiyabonga mfundisi ungaba libhuku lamaHebheru lonke ufica ukuthi ekucineni kukhulunywa ngamaqhawe okukholwa iqhawe lisuka ekuchikachikeni awungeke ule qhawe ungazange ulwe impi ngitsho ngenye indlela kuze kuyebhalwa ekucineni amaqhawe abantu laba badlula phakathi kokuhlupheka bangena entolongweni abanye babulawa befela ukukholwa babekukhethile uPaul ubhala nje uthi ngiyabona selimadolo nzima kodwa ke sizaphepha sithini ngoba lina likholwa nje ngenxa ukuthi uJesu elitsheliwe ukhulunywe ngabantu abamona emathupha uJesu so singesabi ukukholwa ngoba oPeter bechumayela kithi babembonile bahamba laye ngayisika ukuthi usindiso lolu yinzwa bethi baluthintile balubona yikho ethi nxa singehluleka ukulayela uNkulunkulu thina esiqinise libambekayo siyaphepha sithini esikufunda lapha ukuthi uthena olobayo
ukuqalisa kwabo abantu laba kwaba lenkazimulo ukuthi baba lenkambolo Thixo mathupha lo Jesu Kristu kufundisa ukuthi lathi sile nkambolo mathupha njengoPaul ukuthi bahlangana kwakhazimula kodwa ukhabinciji la nxa uPaul wayesebunzimeni ejele wayecanga ukuthi ngihlangana noThixo kwakhazimula khona kena kwakumnika amandla okukholwa yikho ukuthi thina ke amaKristu namhlanje lathi singayihloka kuba lenkambo oyicabanga empilweni yakho njengamaHebheru sizama amadolonzi basehlelo lokukholwa amaHebheru asifundisa ukuthi la nxa kunzima khangele emuva lapho hlangana lokho Thixo ukukholwa yakunika amandla okukholwa siyaphambili ngizama ukuzwisisa ebelethena singaphepha kanjani thina esidelela akukhulumi ngokudelela nje kuphela thina esidelelayo kathi umuntu odelela umuntu onjani in general usuqathanisa levangeli kathi kuyabe sedelele njani into zevangeli umuntu odelelayo mfundisi umuntu onganakiyo amazwi omunye umuntu umuntu ozifunela okwakhe lapho kubeka ukuthi hayi indlela yokuhamba yena ulo yakhe indlela afuna ukuyihamba so umuntu odelelayo nguye ozifunela lokho so umbhalo nxa usithi sizaphepha kanjani nxa sidelela usindiso lungaka ngithe mfunda yakhuluma ngokuthi indaba yokuthi uJesu enguNkulunkulu achiye ukukhonzwa ezulwini azothatha isimo sethu adelelwe aliwe akhafulelwe aphathwe ngehlazo athethiswe ukuthi ulamadimoni khonokho kuyimfihlakalo kuyilusindiso olujula luye phansi sehlule kuluzwisisa ebuntwini bethu kodwa yikho lokho uKristu asenzele khona njengabantu nxa simbona elenga ebhadala impilo ebhadalele isono sethu bekufanele ukuthi simthobele singadeleli loba ngayiphi indlela ya ngikuzwa ngani uthena kuTestament elidala uMose wabathe uthi ake likhangele inyoka le esiphakanyisiwe ukuze lingabulawa zinyoka lezi ziluma kodwa badelela benze njani bafa ya umuntu odelelayo njengoba sechilo lapha nomama nguyabe sizwa ukuthi lokho kungamnceda ayekethise ibandla lamaHebheru laselekethisa uhlabakhuze ukuthi lingangeni kulokho lebandla lakhathesi siyekethisa okunengi uJesu yakhuza yakhwaza uthi lizaphepha kanje ngithi kukhangelelwe okunengi isihlobo esithandekayo ngoba sambulelwe okunengi lokukhulu thina sesingale futhi kwamaHebheru sikucacile inkambo lezi sizibonile kasifundeni singadeleli samukele bese siphila ngendlela uKristu afuna siphile ngayo singakhohlwa futhi indlela esiqalise ngayo nxa sicathanisa phakathi kwabantu kuTestament elidala lelitsha kulengozi bani esilumukiswayo esilimukiswa kuyo ngokwekethisa kulengozi bani I think ngibonani oyesesekuphendulile kodwa singagcwalisa siyaphambili mfundisi ingozi engiyibona mfundisi ngiyokuthi uyabona umuntu onikwe isibonelo saba phambi kwakhe kafanda umuntu ongalalutho athi abayizolo babengala iBhayibheli ade belibala babetshelwa ngomlomo babamba amazwi kaThixo bawakholwa iBhayibheli lapha libhalwa khona thina ke iBhayibheli libhaliwe nanti likhona silobufakazi bakaJesu abanye sesafika la Israel siyadinga ukuthi wayelele ngaphi sakubona kodwa singadelela silobufakazi obunjalo siyangena njani izulu ngemva kokuthi uThixo ezinikele wanika lobufakazi labavuli bendlela abahamba indlela kuqala bafa khona abanye belethe ivangeli solo siyavulwa ngabantu sikhamba sibona namangcwaba abuthi balethe ivangeli laba uthi lathi sikholwe nxa sidela ubufakazi obunjalo kuthiwa sizaphepha sithini umuso omkhulu kangaka kufana ukuthi uthwe sokungena inkatha yemamba lapha phuma ubona umuntu okudele uthi hayi akulalutho uyafa angithi ngicela ukuthinta lapho ungabala uverse 2 wangikhona uthi ngoba nxa ilizwe lakhulunywa zingilosi laqiniseka lakho konke ukuphambuka lokungalaleli ukwemukela ukuphindisela okufaneleyo lina lizaphepha kanjani so kuthi ukuthi nxa uNkulunkulu esibizele emusendle kusindisweni sisala sidelela
kasiyi kuphepha kuzafanele ukuthi samukele ukulahlwa yikho kuthiwa ekucineni idolo lonke kuzavezwa isiphambano lalokho uKristu akwenzileyo idolo lonke lizavuma ukwahluleka kaNkulunkulu kumbe uphiwe impilo ekaphakade kumbe uphiwe ukulahlwa ngoba kuya ngokuthi ukubambe njani lokho uNkulunkulu asibambise khona ngokuletha kuhle ukuthi uIsrayeli watshela lezinto ezakhuluma laye kodwa kanjani wadelela nxa ngikhangela futhi iverse leli ngibani uverse 3 thina siyaphunyuka kanjani uma sidelela usindiso okungaka na kumbe olungaka na esikhiweni bathi okugreat kangaka ngithi okungaka lona libale lithi okungaka silizwa lesithini elithi okungaka usindiso lwethu awungeza ke walulinganisa lenye into lapha emhlabeni luphakeme kangaka lujule kangaka kuthiwa imfihlakalo senzelwe konke isihlobo esithandekayo asila sizathu sokungasindiseki umlobe engimthandayo uthi sesindiswe uthi sesezulwini mfundisi Dube kuthiwa sonke siza kuthi izulu lichiphe kakhulu ngalokho esikwenzelwe so awulalungelo lokudelela simele samukele siphile ngalokho esikubizelwe sisindiswe simamukele uJesu amandla abesendulo la abonakale lasebandleni lakhathesi sibe lenkambo lalo sibizileyo siyabonga kuyasiveza ukuthi usindiso lunjani lukhulu ngenxa yokuthi umqalisi wosindiso ubani ngoNkulunkulu ngokwakhe lukhulu ngenxa yokuthi lwabiza indodana kaNkulunkulu ukuthi yenze njani icost yangikhona ukuhlenga kwangikhona into engachiphanga ngithi ake mbuze lo mbuzo maybe ngumbuzo umuntu munye angaziphendula wona lanxa singeke sawuphendula lapha kodwa umuntu angaziphendula wona uthi wena waphenduka kanjani akuzicabange mlaleli waphenduka kanjani kungaziphi indlela ukholo lwakho lwaqiniswa kuKristu njengalokho bebesithi ukuthi bese abantu bayaxeka kancane kungani kuqhakathekile ukukhumbula ukuba uNkulunkulu wenzani empilweni yakho wakudonsela kuye na ngizwa ukuthi ngikhulume khona hayi khuluma kulo mama owabuya kimi wathi sengisekela ichurch ngathi sizathu kuyini wathi kathi sifundise ngathi ngisebenza so abantu bakhulume so amazwi anzima engangakhulume la ngase ngimbuza ngathi kanje ubuye echurch nguye wakudonsa umuntu ade khuluma lo wathi hayi wabuya njani uthi into sokungimbuza mina ngishinyayizanga phela mina ngathola ibhuku Desire of Ages ngabala la ngihlupha ngabala ngaze ngalithutsha ngithe ngilele ingqondo yathi khathi ibhula leli bhalwa ngoba wadinga ethi church uthi ngabe ngahlala eminyango ngizintshumayelo isabatha nto ngabuya futhi wagcina ngena yedwa wasesiya ukuthi umfundisi ngicela ubhabhathizo eyedwa ngathi zwanake ubona ngani ubizo lwakho lunjalo ungakhutshwa ngumuntu omfice egula la wena athi usigulela wabuye wathi asuqedile khuleka ngisaphumi ngoba ngicabanga indlela ngabuya ngayo ngihle ngiqina ukuthi vela mbizwa nganguye balaleli ungabona subuthakathaka akubuyele lapha lahlanga noJesu Kristu uzathi yimi engakubizayo uzakwazi ukuthi la nxa umuyebhero uhluphekayo uyanqoba kuphela yabona ke uletha umbuzo ngale comment oyenzile ezakimi amaHebrew baba lenkambo bani amaHebrew emva kokuphenduka kwabo na singakawuphendula umbuzo sicela usufundele uHebrews 10 verse ka 32 le ka 34 usufunda loHebrews 13 verse ka 3 Hebrews 10 verse ngu32 kusiya ku34 kodwa khumbulani insuku zamandulo okwathi ngazo selikhanyisiwe lakhuthazela empini enkulu yezinhlupho okokunye lapho lenziwa umbukiso ngenhlamba la ngezinhlupheko okokunye lapha laba ngabahlanganyeli balabo ababephathwa ngokunjalo verse 34 ngoba lani lazwelana lezibopho zami lavuma ngentokozo ukuphangwa kwempahla zenu lisazi ukuthi ngaphakathi kwenu lempahla engcono lemiyo emazulwini nansi indaba wathi sicina embuzweni kumpilo besinikwe ngumfundisi uDube ngase ngibuza umbuzo ngevana siswele iverse maybe uqala uqede uverse 3 kuHebrews chapter 13 uverse ngu3
khumbulani izibotshwa ngokungathi libotshwe kanye lazo, abaphethwe kubi ngokungathi lani liphethwe kubi emzimbeni. Yes, ngithe baba lenkambo bani amaHebheru emva kokuphenduka kwabo na? Njalo ukuzinikela esiKristwini lokuphila ngokholo lwesiKristu usuthiye indlela yempilo okuyiphila lomndeni wakini kuvama ukwamukeleka njani ebantwini ikakhulu nxa sesilalela amavesi la ebalwa. Ngubani ongasinika? Siyabonga mfundisi. UJesu kwenye indawo ekhuluma labafundi uthi ivangeli lakhe kalilethi kuthula. Alilethe kuthula. Liyinkembe lethu kwehlukanisa. Esitsho ukuthi ukukhetha uJesu kuyaletha ukuhlukumezeka emuntwini osemnyameni. So lihle lihamba indlela ezimbili ezehlukeneyo. Siyake sikubona even ukuthi uElijah kwakuthiwa nguTroubler of Israel ngoba wayemele iqiniso. Umhlaba ufuna umnyama. Inkambo yonke yesiKristu injalo. Ungavela ube qotho, khangela uMordekhai engatshongo lutho waba yirebuke. Impilo yakhe iyabe ingani sithethisa sisambula ubuyo balabo abangafuni ukukhanya. So laba babe lenkambo enjalo ukuthi ukukhetha kwabo uJesu baphuma kuma ceremonies esiJuda, baphuma bamukela usindiso ngoJesu. Bazuza ukuhlukuluzwa, bazuza ukuzondwa, bazuza ukubizwa ngamabizo, yikho umpostoli Paul ebabhalela inkuthazo yokuthi lina bekezelani phakathi kwezinto ezinjalo linqobe ngoba uKristu esimlandelayo wanqoba kwathiwa uyinkosi yamadimoni waliwa kwathiwa lathi nxa sithethe istand kuhle ekukhanyeni kuningi singena kikho ukuzonda ukwaliwa lokuswela abangani. Impilo yesiKristu injalo. Sasithi impikiswano enkulu. Sisempini. Ubeka kucace umhlanga laphana. Impilo ungakhetha uKristu kumbe ukhetha ukuthi sengilandela lokho ngifuna ukuchiya lokho uba inhlekisa. Ungatshelwa amagama esithi verbal abuse. Kumbe uzubotshwe sentilongweni. Isihlobo esithandekayo. Leli bandla uKristu lithola lisenhlane lihlukunyezwa. Kodwa uJesu uzakuma lalo lona leli bandla. Emfuna ukutshela abalaleli kubana kuyiloba kuyini ongena kikho usukhethile uJesu. AmaHebheru bangena kikho. uJesu wabanqobela. Uyanqoba uJesu. Ake nisime siguqe ngamadolo simtshele uJesu okusikhathazayo uza kusilwela. Engakusifithizela yikuthi vele impilo yethu yimpi, it's a struggle. Impilo yesiKristu. Ungabona vele ungahlangani layo uSathane. It's either umnye wakuletha wathi lihamba lonke. So asiphambaneni laye silwe sisempini isihlobo esithande kodwa sizanqoba. So siyavuma phela ukuthi impilo yesiKristu le nxa ungena esiKristwini kulabantu osohluba qhopha amehlo kabasazolani lawe. Ngisenge ngabona kwezinye indawo abanye sebeze behlawuliswa imbuzi. Ngenxa yokuma kwabo esiKristu. Sesithini ngakho khona kumfundisi Dubi? Lapho bona khona ukuthi uSathane mubi njengebizo lakhe. Ngoba uvele yena uzonda ukuthi ungenza ukulunga sikulicala kuye. Kafuni ukuthi umbuso kaMlimo wokulunga umemetheke. Akufisa ukuthi ngabe abantu bafana laye. Yikho uJohn ngo8:44 lifuzihlo ngenxa ukuthi impilo yeni injalo. Kodwa ke lapho esikufunda ukuthi nxa uPaul ebhala encwadi le lakithi ebhala uthi zwanini uJesu wanqoba ukuhlupheka lokufa. Labalandeli bakhe bangabekezela. Indaba ithi ukubekezela. Nxa ubekezela kule mpikiswano esiKristwini balaleli akula umuntu ozanqobe ngabekezelanga. Ngenye indlela uzaqanjela amanga abekezela usekukhola umsebenzi omuhle. Uzakhulunyelwa bekezela. Impilo zabanzima kodwa nxa sikuKristu impikisano siyinqoba ngoJesu. Singesabi inhlupho esingena kuzo nje amaHebheru lincwadi sositshela ukuthi sinqoba ngoJesu ngoba wabuya wasifela wathi amandla onke akuye asimkholeni khona kusakunqoba. Incwadi yamaHebrews ngo11 verse 24 kusayo 26 sayikhumbula sonke. Usuyivulile? Awuhluyibani. Ithi ngokholo uMoses esekhulile wala ukuthiwa uyindodana yendodakazi kaFaro. Kulalokho wakhetha ukuphathwa kubi kanye labantu bakaNkuluNkulu kulokuthi abe lentokozo yesono isikhatshana. Wathi ukuthukwa kukaKristu kuyinotho enkulu kulamagugu eGibhithe ngoba wayekhangele umvuzo.
Yeah, ungayiqathanisa lo 1 Peter 4 verse 14 to 16. Incwadi le bathandikayo zisincedisa ukuthi sizwise njani ukuthi imbangela yehlupho yikuyini. Nxa sikhangele incwadi kaMahebrews ngo11 verse 24 kuya 26 lo Peter 1 verse 4 kuya ku 14 and 16. Ngicela ukuphendula lapha mfundisi. Yeah. uJesu iBhayibheli liyasifundisa ukuthi umnyama lokukhanya kakula budlelwano, kakuhambi ndawonye. Indoda ebhali isikhuthazo lesi ikhuluma ilenkambo yokuzondwa lokubizwa ngamabizo lokuqanjelwa amanga. Singakhumbula uPaul wathi elunywe inyoka leyana kwathiwa lamadimoni. Uthe seRome kwathiwa nguye ochise isithi liyana. Liyakubonisa ukuthi so uthi uphosathi landelani mina kuyahambeka esitshengisa indlela. So uMoses lapha ukhethile ukuthi ame ehlangothini lwabantwana bakaNkuluNkulu. Lokho ngikuzwe kusithi icost ukuhlupheka ngenxa yembadalo yokudela impilo embi ukhetha ukulunga. Uyaswela abangane, uswela imali. Kulezinye indlela mfundisi ezokwenza imali. Waziwe unotha abantwana bafunde endaweni ezinye kodwa indlela ziphambene loNkulunkulu. So uyakusafela uyaswela uswelela ukuthi ukhethe ukuhamba ngendlela eqondileyo. So yikho uMoses ukhethayo. Ende kuyanipha mfundisi ukuthi liyakwazi ukuthi inhlupho ezibuya lokukhetha ukulunga yizo ezesatshwa ngamaKristu. Yikho singani kasicaci kumbe singaba kaKristu kumbe hayi. Siyahlanganisa uKristu lo mhlaba ukuze hayi inhlupho. Abantu bayakwazi ukuthi ukukhetha kulegazi phakathi ngoba uMaster esimlandelayo uSathane wamthukuthelela wachitha igazi. Lathi sihamba indlela efananayo kodwa siyanqoba kunjalo. Yisi sikhuthaza uMpostoli Paul asinika sona ukuthi lanxa lingene ebubini obunjani ekuzondweni okunjani inhlupheko zingaze zibe njani bekezelani liqhubeke liyenza intando kaNkuluNkulu liyakwamukelisa umvuzo. Yikho ebhala ethi yena ngemva kokubekezela enhluphekweni usemelele umvuzo. Ayikhona yena yedwa ozawuphiwa kodwa kanye labo bonke abazathembeka kube sekuhleni. Siyabonga. Ayikala ngithi mina ngokukhuthaza noma ngubani whether ngumKristu kumbe somKristu uyangena ngaphi enhluphekweni. Kodwa ukuqhakathekileyo ukuthi uhlupheka uhlutshwa kuyini? Uhlutshwa ngoba uhlutshwa ukukhetha indlela yobuKristu yini? Kumbe wena uzingenise ngaphi ekuhluphekeni? Akuzibuze lapho khona ukuthi inhlupho ongene phakathi kwayo zivele ngaphi. Akungifundele incwadi yamaHebheru ngo2 verse ka18. Ngoba kulokho ahlupheke kukho yena uqobo elingwa ulamandla okusiza abalingwayo. Oh yes. Yena lokho ahlupheke kukho elingwa ulamandla okwenza njani? Okusiza abalingayo. Silenkambo lapha ekumakhosi okuqala ngo19 verse ka1 kusiya ku4. Inkambo kaElijah. Yeah. Nxa ukhangele ivesi yona leyi lale inkambo kaElijah uzayivula laphana. Asike sibe sixoxa ngayo. 1 verse ka4 Elijah esebalekela uJezebeli. All right. All right. It's all right. Ayingakutsho ngakhomenta u2:18 amavesi la eswatholayo sithola ukubana uJesu lo esimkhonza isihlobo esithandekayo ungenile ukikho konke ukulingwa konke singena kikho wangenwa wakuthesta wanqoba kuyanqobeka loba kuyini esikukhethayo isihlobo esithandekayo asifundeni ukuthemba uJesu. uJesu ungumnqobi uza kusilwela loba kuyini ongena kikho. Siya kuElijah uzafumana ukuthi uElijah isigaba ayekiso entabeni eKhameli lapha wayesesiqongweni sokholo lwakhe wanqotshelwa nguJesu wabulala abaprofeti bakaBhali bonke laba kodwa esehla kasahlalisekanga usesesabani umama uJezebeli yena kubulawa abathakathi bonke labantu uyesaba umama. Kunjalo empilweni zethu zesiKristu kulama ups and downs. Kungasiphunyuka ungakhutha ubuso bukaJesu uza kwesaba sisodwa vele ngeke sanqoba. Asithembeni uJesu amehlo let them be fixed on uJesu
izikhathi zonke siza kunqoba. Uvesi nge-18 ngesikhiwa kule balithi is able to succor. Oh yes. Ibala lana ungalikhangela likhuluma indlela ukhozi uyaluhlithe ngayo isendlo. Alright. So kuthi nxa uphakathi kohlupho uJehova uyafika nje akubambe akunyonge. Yes. Uyakuhlitha nje akususa kufake endaweni wangisusa la wangifaka lapha. Uyelatsha simfica lapha usekhohliwe umlimo ukuthi umenzeleni sesemanyaleni abe semfika amfake ehoteleni amdekele ukudla athi hayi mntanami ngiyabona subaleka nanku ukudla ezulwini kuyadliwa awulambi bathandekayo singene phakathi kohlupho leCovid singene phakathi kohlupho lezimfa is able ukuthi asihlwithwe asisuse kwaphana sifake lapha okudingakala yikukholwa ilizwi lakhe lokwenza kuJohn. Akucabange ngesikhathi lapho wehluleke khona ebuKristini bakho kwakutheni akucabange ngakho imbangela yayini kwakumele ukuphathe njani akucabange ngesikhathi uhlulekile esiKristini sakho kwakutheni imbangela yayini njengoElijah. Yes. Inhlupho mfundisi ziyasusa umuntu ekukholweni nxa engakhuthu kuyama kuNkulunkulu. Yes. Inyoka elike layithinta kwakuthweka babheke basile kodwa abaningi kuthiwa babebheka lapha abalunywe khona babesifa. Inhlupho omunye wahlabela wathi lanxa zinkulu kangakanani tshela inhlupho zakho ukuthi uNkulunkulu wakho mkhulu okungakanani. Uhlupho esilalo siyaluza igrip kuyasiphunyuka ukumethemba uNkulunkulu. Mina ngibone ngani lapha silahlekelwa yikukholwa ngoba uNkulunkulu nxa ethe lingabi le ndaba lokuthi lokhu lizakwenza njani lizakudlani ligqokeni uNkulunkulu ufanele ukuthi simthathele izwini. Ngiyafunda enye indaba kumaHebheru 4 ukuthi uAbraham kuthiwa kazange anyikinyeke ekukholweni ngoba wayekwazi ukuthi okhulumileyo uqinisile futhi ku-impossible ukuthi uNkulunkulu aqamba amanga. So lathi singaba lokukholwa okunjalo okunganyikinyeki ukuthi lanxa ngiphakathi kwehlupho uNkulunkulu uthe ulami ngizaqhubeka. Ngiyakubona ukuthi siyalahlekelwa ukuthi simthathele izwini ukukholwa ukuthi ngoba uNkulunkulu ukhulumile kasoze angichiye. Yikho ungani kuyasilahlekela siyakudinga ukukholwa kwamadoda awendulo awokuthatha uThixo elizwini. Okunye mfundisi yaza i-dependence. Ukuthi sikhohlwe ukuthi actually si dependent kuNkulunkulu. uElijah okwamkhathaza wayecabanga ukuthi ukunqobe ngamandla akhe. Alright. Uyathola ukuthi a great man of faith uyawa ngenxa yokuthi ucabanga ukuthi ngizinqobele. Yikho uthola indaba leya kuthiwa hayi ayisuwe wedwa. Kwesinye isikhathi uyakhanyela ibandla ucabanga ukuthi nguwe wedwa ususele. Abantu bonke bawile. Asithembeni sibekwazi ukuthi hayi uNkulunkulu nguye olamandla nguye in control kwe situations zethu. Kulesifundo engisifundayo nxa ususevesini ka5 usiya phambili usiyafika uvesini ka18 uElijah yakijima sesewadina uselele uselambile. Indlela amphatha ngayo uNkulunkulu isifundisani thina esiphela namhlanje mfundisi Dube. Indlela amphatha ngayo uNkulunkulu uElijah ebaleke njalo omithana wani wafakele ihotela asazi nguye akuyiphinde njalo uNkulunkulu uyabekezela. Yiso sifunde esikhona ukuthi uNkulunkulu uyabekeza yena uvela uphethe okuhle kodwa. Angabe uyithi wayahlathe mfuna ukumlambisa ngendlala khawula ukuthi uyambaleka. Kodwa yena ebaleka yena ubhizi ekitchen uyapheka umlimo. Abe semnika ukudla athi hayi vukudle ngoba bese ngikuthatha sihambe uhambo ngiyabona umbalekela mina yimi ngilempilo. Sifunda umlimo uyabekezela lapha esikhona asivumeni asihwatshe asifake endleleni yakhe ngoba uthembisile wathi ngilani umhlaba uzuyephela. Ngaza ngathi nxa sokunzima ngizalichiya. Khona kana ukukhulumayo singamthathela izinto kumlimo lanxa sisenhlupheni ezinjani siyanqoba kuphela bathanda. Singancedisa njani abantu asebefikelwa ukuthakathaka njengoElijah wayesephela amandla ebandleni singahlangana umuntu osenjalo thina singamncedisa njani kathesi ebandleni angazi manje ngawuthatha lo mbuzo. I-secret kathesi mbona abantu abaningi lokubaleka sesimbalekela uJesu. Alright. Asafundi lokuhlanganela labanye abantu. Enye into eqhathekile hlanganela labanye abantu. Ungathi mina ngingedwa ngizazibona ngiyazibalela
ngiyalalela intshumayelo ngingedwa hlanganela labanye abantu sikhuthazane siqinisa uyabona lobu chumayela kwesinye isikhathi abantu bayathatheka babhode dube echumayela yena akasafuni ukuchunyayezwa ake uhlale phansi ukuchunyayezwe la uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini sibale kwesinye isikhathi iningi labachumayela abahlabeleli siyakuthatha sikuchaya indivo ukuthi awusakhuleki usithi hayi mina ngiyachaya vele ngujwayeli ngiyafukula intshumayelo yami yayizolo leyana ya last year asifeni insuku zonke siphile lo Jesu sixhumane laye uthi yena ulivini thina sizingatsha asibe nizingatsha sithathe amanzi kuye izikhathi zonke simthembe siyabonga akusifundele bengizokuzwana verse nga2 comment ngakhona okay bengifuna ukuthi ngithi mfundisi thina okujwayelekileyo ukuthi nxa umunye sesiwa ungani ka siyamqedisela khathesi abantu bawile siwile ngenxa yecorona kodwa engizibuza khona ukuthi ibandla liyenzeni kumbe mina njengo brothers keeper sengenzele ungananzela lapho uNkulunkulu simbone bekezelelo Elijah thina sibambelana lezikhwili ukuthi hayi lo wayenza lokho asimbekene eceleni loba simbone ngasakhonza hayi ukhitshwe yilokho sile justification eyokuthi kungane ngekho lapha kodwa uNkulunkulu walandelela uElijah wayamnika indingeko zakhe zenyama wamkhuthaza wabesemnika umsebenzi kusinika ukuthi lathi sile challenge yokuthi asambeni senze ihospital asibahambelenini abantu kunenge ukukhuba abantu okwenza amadolo abenzima asibaqinise nini ababuthakathaka sikhuleke labo nxa belendingeko physical asizigcwalise nini bese basincedisa ukuthi bamlandele uJesu siyabonga uMahebheru 1 ivesi ngo2 ithi kulezi insuku zokugcina ukhulume kithi ngendodana ayimise ibe yindla ayimise ukuba indlalifa yezinto zonke owadala ngayo futhi imihlaba siyabonga njalo lokho sithi ukuthi ikotali le ithinta izinsuku zokugcina izinsuku zokugcina ke sizwisisane bathandeka ngomcijo ofithizela lapho maqana lesikhathi samanje ngizabuza ihlibe mbili imbuzo ukusa udaba lokufa ucimeza usifa nje kusukela lapho yokubona indodana yomuntu ibuya ngokwesibili akutsho yini ukuthi wonke umuntu impilo yakhe iyimpilo yesikhathi sokugcina na singakakhangeli ukucina kwesikhathi kodwa impilo yomuntu isiqu ngesiqu yes insuku zokugcina mina ngithathekiswe kakhulu isihloko sona esithi insuku zokugcina yes akuyaveza ukuthi emhlabeni akula umuntu ongalasuku lokugcina alright lempilo yethu iphilela nje ensukwini zokugcina right ngiqale ukugcina ukuthi ukuvele nxa uphila hanjye ukuthi ophila uyawaza kufa ukuthi uyafanini ukhona okwaziyo kambe ndabalale kakho kwaziyo so ngenye indlela uphefumula so uphuma endlini uphefumule kokucina ngoba ukwazi ukucicha nini so kumele impilo yami ibe ngekaPauli ebhala ku121 uFilipi kimi kuphila nguJesu kufa inotho nxa siphila asiphilele impilo ukuthi ngingacima kathesi ngiphethwe nguJesu andeni sakhe ngoba uphila impilo yokucina ongazi ukuthi yagcina nini kungafika ukucina komhlaba kuvele icina usifa ufele kuba kuyasikhuthaza balala ukuthi nxa siphila sensukwini zokucina empilweni yakho kungacineka lo Jesu angabuya lo manini ngoba laphana uvezile ku10 vele uHebrews verse 36 ku38 laphana uthena ngesikhathi nje sifitshane ozayo uyeza zwanini bathandekayo ozayo uyeza ngenye indlela impilo yethu singamaHebrew phakathi kokuhlupheka masinyane uhlupho liyaphela sibambelene nini ngoba ozayo uqinise uthi ngesikhathi sokucina vele sesiphakathi kwazo ngesiprofeti ngesokugcina ngempilo indlela esifa ngayo ngokucina asigogoseni ukukholwa kwethu sikubambe nxa ngingazunya ukufa ngilale ngisenkosini ngiyaluthandela losuku lovuka ngoba masinyane siyavuka bathandekayo sure when indaba elethwa ngumfundisi uDubela akula sikhathi isihlobo esithandekayo enye imbali yamaHebheru esilethwayo kuthiwa bathi sebese kuJordan sebemele bachaphe bangene baqalisa khona
ukuba lezithombe bakithi. baba lohlupho lokhalo Alright. amaHebheru esemele ayengena abaqala ukuthandabuza Yes. izihlobo ezithandekayo khathesi ungalinanzelela izono zona lezi yizo elisebandleni lenzali iLodigian Church siyathandabuza ungabuza abantu ukuthi okukhathaza ibandla leli kuyini bazakutshela ukuthi lukhalo izihlobo ezithandekayo ake nisimeni idolatry imali izithixo abantu badinga izinto ezine esesizithethe zangena zahlala endaweni kaJesu ngabe ngowokuqala abe nguye oqhakathekileyo abe ngokugcina futhi ezimpilweni zethu singenza khona lokho izihlobo ezithandekayo we are safe siyabe sile direction sibona ukuthi kanti yena owasibizayo ufunani ufuna senzeni uJesu asingamthandabuzini ukhona uyaphila njalo lamandla mfundisi Mlilo okusikhipha ezononi zethu loba kuyini okukhathazayo ungajabuli ngakho uthi ngizaqina mina vele nginjayi ungakunqoba ukuchiye uthini ngona lo moya asekhulume ngakho ngomoya weLodicea ebandleni impilo yethu kathesi ukuthini ngayo. Okay, isiKristu sethu mfundisi uNkulunkulu uyakhathazeka ngaso yikho ebisa udaba lweLaodicea ukuthi kaqandi uLaodicea kachisi kacaci ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kumbe usemhlabeni. Ngithe mfundo omunye umlobi uthe umuntu ongacaciyo yiLaodicea uwesi kulomuntu ongakholwayo ngoba ongakholwa uhle ukuthi uyaludinga usizo kodwa lapha umuntu ngakho ngasomKristu ngokuphelela njalo kakho emhlabeni ngokuphelela uphonga kuba khona lapha so uNkulunkulu ufisa ukuthi ebundikindikini bethu kunye uyasibiza uthi wozani lizothenga ngake ngafunde inyethi ungathola umuntu ethi wozani lizothenga imalini ethi mahala sithengani ukukholwa okuyikho sokucega ebandleni uthi wozani lizothola ukukholwa okuhlolwe emlilweni umlilo zinhlupheko zoneze ezenza amadola abenzima yizwi inhlupheko kumele sihlole ukukholwa kwethu sinqobe phakathi kwazo ende sinqoba ngoba singene silo Jesu njalo abesesithi wozani ngilembese ingubo yokulunga okaJesu ibandla lensuku zokucina ligcwele ngokuthi hayithi esilesiprofeti yithi ibandla leqiniso sihamba siprovela abantu ukuthi kunjani uJesu uthi konke lokho akusizi ngomadabudabu wozani ngilembese number 3 abesesithi aliboni ibandla lensuku zokucina liyehluleka ukubona into zakomoya yikho kathesi mfundisi ngecorona bese kuphutsha okunye mfundisa lokho okunye uthi uPaul wesilo akulamuntu obonayo into zakomoya abese sithi wozani sizothengana umuthi wamehlo ukuthi singawugcoba kuza kusakithi izinto zikaMlimu zicacekile so ibandla lile hope ngoba uNkulunkulu uyalibiza asizeni kuNkulunkulu sizothenga ende sithenga malini mfundisi akutsho nje isikhuthazo kubalaleli ngomzumbe ngamabili nje kuphela lo dubela ahlathi futhi ngamafitshane abese sinikela enkosini ikakhulu sikhangelana le ndaba yamaHebheru sisiya phambili izihlobo ezithandekayo asibambeleleni ekhaya kusekude impilo yakho imfitshane kangaka at most 70 years bambelela ubekwazi ukuthi oza kubona maduzane nguJesu esesiza izinhlupho ziyedlula bangena kikho badlula kikho banqotshelwa liwundlo asibambeleleni sikhangeleni uJesu umqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu Sihlobo zami asinikeleni indlebe yethu kumthetho kaNkuluNkulu enhliziyo zethu siphila ensukwini zokucina kodwa othembisileyo uzasinqobela asicimezeni isikhuleke baba wethu siyabonga kuna lolu suku banosikhumbuza ukuthi sesisiya komlindo yacina besicela ukukholwa kwabo Abraham sikwazi ukuthi inhlupheko zinganani kithi kodwa sinqoba ngoJesu siza olaleleyo ohluphekayo ngokufa ngemikhuhlane ngemichato la ngemimoya ngoba ngegama lika Jesu usesinqobele impi zonhlupho zonke sicela ukuyakuhlangabeza sithokoza sesethule izinyanda ngoJesu sinqobile ngaye siyakhuleka amen